Boga mi, u ovom borbenim djelovanjima svi su bili najbolji. A gdje je gumb za bombe? Evo, Aha, tu. to je taj magični. Da, ovo je tu za top, a ovo je za rakete i za bombe. A ovo je crveni? A ovo je crveni je za autopilot. Svaka borbena grupacija ima svoje doba dana, marinci imaju noć. Da. Piloti, dakle, imaju nekako zoru. To je vaše doba dana. Sumrak ili zora. Ovo? I tu što? Povećalo nekako? Ovo je mišan. I u zraku ste. Imate cilj. I ništa. Poletim, idem do cilja, nađem cilj, gađam ga i vraćam se nazad. Koliko to traje? To traje od 20 do 30 minuta, ovisi. Ne znam, postoji cilj koji imaš i to je za tebe sve. Bitno je da moja točkica nišana stoji na točkici cilja. To je... I onda je trenutak. Da. To je suština. Da. To je suština cijelog leta. I to je suština života pilota. Staviti u točkicu tamo gdje mu se kaže. Kakav je to osjećaj kad ste vi u zraku, a ispod sve izgleda kao lego kocke? Ima se osjećaj kao da je to neka kompjuterska igra, a ne stvarnost. Ne? Je to osjećaj moći jake? Je, i to je osjećaj, da. Pilot je jako uzbuđen prije leta, jer je počela neka dinamika. Nešto ono što očekujemo danima, jer obično se to iščekuje, akcija, konačno je počelo. I mi kažemo, konačno je počelo. Počelo, to je već... Mi smo psihofizički spremni za to danima prije toga. I to su onda zadnje kratke pripreme prije završavanja zadaće. Sve malo užurbanije, vidi se neka velika dinamika. Piloti su zamišljeni, svaki u sebi razrađuje etapu po kojoj će letiti, razmišlja koja mu je prva kontrolna tačka, koja mu je druga, gdje je koja brdo, gdje je koja planina. Sve to u glavi prolazi, uključuje prekidače, dok na avionu vidite oči mehaničara koji vas nekako drugačije gledaju ili su sretni što nisu na vašem mjestu ili su možda tužni što nisu na vašem mjestu. Tu su uglavnom pišu poruke po bombama, po pozdravi se daju različiti. Ali vidi se da su ljudi psihički opterećeniji oko vas nego što ste vi sami sa izvršenjem tog zadaća. Mi dobro znamo što su čede napravile i što su radile po našim školama, našim bolnicama. I nikako mi kao piloti ne smijemo niti smo smjeli se dovesti u njihovu razinu.
U zraku kad se krene, to je jedna velika napetost, dosta je čovjek, kaže zategnut ko struna, na sve reaguje, svaku žicu daleko hoda, svaki stupić, sve koristi da bi preživio let, sunce, oblake, mozak jako radi. I najbitnije je da uključiš naoružanje i da ispališ rakete i da pronađeš cilj. To je najbitnije, to je najveći problem. Vratit ćeš se na aerodrom, nema veze, sletiš negdje bilo gdje, samo da to odradiš tu zadaću. Niste napravili zadaću kako treba, odnosno niste pogodili cilj zbog niza okolnosti ili civila ili zbog toga što niste uspjeli da uđete u pravac taj, odnosno smjer da bi mogli da djelujete, pa morate ponovo ponoviti to, grizete palicu, ljuti ste što niste to napravili, bez razmišljanja idete ponovo na taj cilj. I taj pogodak, to je 1 sekunda slave. 1 sekunda slave, da. I vaš avion jedan put bio pogođen? Da, bio u jednoj akciji pogođen, jedan put od toga, drugi put od rikošeta bombi, treći put od drugih stvari. To je normalna stvar. Avion mi je bio pogođen danas, draga, ali svejedno ću fino ručiti. Nije normalno u prvim djelovanjima, već kasnije kad se već bavite nekoliko bojevih djelovanja, da već ste... I to postane rutina? Već ste spremni za tako nešto, već ste psihički spremni za tako. Prvi put možda, jednostavno vas obije toplina samo, jel? Jel te dekoncentrira ako te gađaju? Ba ne znam, ja bi to više nazvao kao neki prolazak kroz zid. Ideš pa šta bude. I ništa, ravno samo. I samo ravno. Puno se osjećam jače poslije leta ako je bilo po meni djelovanja PZO i ako je bio objekat branjen. Nekako se više kao pilot osjećam ponosniji na izvršenje te zadaće nego kad jednostavno dođem, odradim, a niko me nije vidio ni čuo, nego onda se malo čovjek nekako emotivno i drugačije osjeća da ipak više kao borac se osjećaš da se tu vodila neka borba, da je tu bilo borbe oko toga cilja i da si ti zašao kao pobjednik. Dobro, ali nakon jakog stresa, što se događa kad se prizemljite? Neko puno priča, neko se povuče u sebe. To je individualna stvar. Ja recimo volim o tome pričati kako se to moglo dogoditi. Kako se to dogodilo, kako se to prepričavam. Koga god sretnem. Kako obitelj uopće podnosi činjenicu da je otac obitelji pilot borbenog zrakoplova u zemlji u ratu? Pa znate šta, djeca, njih stvarno što je moguće manje opterećujemo tim stvarima, tako da oni u stvari ne znaju šta tata radi. Šta tata radi, da. Ili ako već, kad im pričamo o tome, pričamo im samo onaj ljepši dio, a mislim, zato supruge su one koje možda malo teže doživljavaju nego mi to sve skupa. Sigurno neke stvari ne možete obitelji ispričati. To je jasno. Ne samo radi toga da je to vojna tajna, nego i radi njih sami. Zašto bi oni znali šta svi vi se proživljavate tijekom izvršavanja zadaća? Mislim da to nije potrebno niti poželjno ni za ženu ni za djecu. Ima li potrebe to s nekim podijeliti? Sa pilotima, da. Svi znate da su ljudi stvoreni i za plivati i za hodati, ali nisu stvoreni za letiti. To je ono što je posebno, što pilot zna i on je svjestan toga. I svjestan je toga da radi nešto što je posebno. Ali očito sve druge teme u životu gledate potpuno površno. Znači, ništa nije tako važno kao moj avion. Ima toga. Žena mi kaže tako, dok ja pričam nešto, ti misliš tamo na avione i na zrakoplove i gotovo. Znači li to da pilotski posao nije posao nego strast? Prije bi to nazvao strast, a poslije toga posao. Da, lako vama igrat sam. Vi tu cijele dane pikate ovo. Aha. A ima teoretski žena pilota borbenih aviona? Kod nas nema. Da ste vi svi skupa piloti u Americi, jel bi vi bili bogati ljudi?
Bi Bi ja. bili bogati ljudi da Bi ste u jako. Americi? Ti bi bio? Da. Zašto? Pa to je jako dobro plaćen posao kod njih. Mi smo čuli tu priče od 8 do 12.000 dolara da imaju plaću. Wow. Imate dobar auto? To imam. Mislim, dobar auto. Nije ono što bi ja htio voziti. Ali dobar je, ja sam zadovoljan. Ipak novac ti mnogo problema rješava u životu. Je. To je pitanje egzistencije, opstanka, uopće posvećivanja svoga života nečemu. A mi smo svoj život posvetili letenju. Kako tvoja obitelj živi? Jeste vi dobro stojeći? Jedno srednje stojeće, ovako, staleš, tako. A kako je bilo kroz rat? Mislim, svi znamo da s tim, svi smo mi imali zapravo vrlo male plaće. Nije baš bilo sjajno. Ne. Pa, tako, naša plaća, nije to neka tajnost bila tih 3-4 godine otprilike 150 do 250 maraka. Pa i radili smo u fušu, da kažem. Šta? Baš stresu. Pa konkretno, bavili smo se ronjenjem, ribolovom i tako na taj način smo spajali kraj sa krajem. Biti vojnik znači biti savršeno uklopljen u jedan vrlo strogi sustav. Da. Da li piloti izlaze skroz iz tog sustava onda? Ja uglavnom da. Ja kao pilot da. Neki se prilagođuju tome i onda bolje napreduju u službi, a neki su malo neprilagodljivi, kao što sam ja recimo i teže podnose neku kontrolu, taj osjećaj slobode kad im se koči. Da li piloti sanjaju avione? Pa sanjaju avione, možda, ali sanjaju o ostvarenju toga sna. A koji bi ti htio letiti avionom? F-18? Pa bi. Bija. A koji je najbolji avion? Borbeni? Suhoj 27 bez premca. Ono što sam vidio što on radi, to rijetko koji avion može napraviti. I što je impresivno, tako velik avion, a takve stvari radi da malo pameti stane. Svi smo mi ovisnici o letenju. Nema pilota na supersoničnom avionu koji leti, a da nije ovisnik o letenju. Ja kažem, u onom momentu kada čovjek prestane biti ovisnik o letenju, onda je bolje ostaviti taj poziv. Da imate sina i da on odluči postati pilot supersoničnih aviona, da li bi mu? Omogućio bi mu. Ne vjerujem da bi bio zadovoljan s nekim drugim poslom. S nijednim drugim poslom na svijetu? Astronaut. Prvi lansira 60 ukusu, 60 pređi napred, ruži vodstvo i unište. Penjem na 2000